nongeye kubasuhuza. Uyu ni umwanya wo kugira ngo nongeye mbagezeho inkuru. Uyu munsi nk'uko bisanzwe muri kumwe na Joseph muri studio zacu, tugiye kugaruka ku makuru y'ibyamamare. Uyu munsi turajya hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aho tugiye kujya mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu cy'Uburundi. Tugiye kuganira ku musore witwa D1. Amazina y'inyakuri bamwita Ndayikingurukiye Dieudonné. Dieudonné yamamaye cyane mu gihugu cy'Uburundi no hanze yacyo. Muri Afurika yose D1 ari gukomeza kwamamara cyane bitewe n'indirimbo ari gukora ziri kugera benshi ku mitima yabo, ziri kubaka imitima y'Abarundi n'Abarundikazi, Abanyarwandakazi n'abandi bose hanze muri Afurika. D1 amaze gukora indirimbo 20. D1 indirimbo yiwe bavuga ko cyangwa nawe yivugiye ko yamutwaye amafaranga menshi. Ni indirimbo ebyiri, harimo Waiting, hakabamo na Good Morning Love. D1 2018 yaje guhura n'umunyarwanda w'icyamamare yitwa Sushumura. Bakoranye indirimbo imwe, bakoranye iya kabiri, bakoranye iya gatatu, bakoranye indirimbo ya mbere ubu tuvuga ko ariyo iri ku isonga, bayita Energy. Iyo ndirimbo aka kanya imaze kugira miliyoni zirenga 3 zimaze kuyireba. D1 ni umusore w'imyaka 24. Ibyinshi twamuvugaho, uyu musore aracyari imanzi, nta mugore arashaka, nta n'umukunzi afite. Mu bikiganiro twagiranye, D1 yashatse kwinjirira umukobwa yitwa Igete, ni umunyamakuru kuri Isaac TV, ariko ntabwo byaje gucamo, byamutwaye igihe kirekire. D1 yamweretse ko amukunda kuko D1 yaramukunze cyane, ariko uwo mukobwa ntabwo byaje gucamo. Uwo mukobwa yaramwanze. Ese D1 ni ukubera iki?